Kampeyini zibiri zigeze kwetorero mu magombora mukaga hamwe na 5 kansibiri nizo zashazibwa muhati abo kwerarcara hamwe no kucendeza ho kurwanagana ho kwabetsimbire hamwe n'abashaje babo. Naye abatakinze over tuyina security eriemu police yawa iye presidinga akadara kagire security nageza aho bwamba nande namba yakana abahagizi bakangezo bande besangamba so obudara bwakingwaho okisiyasada aha tiketi ya NRM abakazi 8 nibo barukayanira entebe yo myishinjura kazi kandi abashayijana bana ogaitsereho bashata barukwendo rwa chairman LC5 beita benjin betombitara abandi ngo nibatwarira amateko mu ngaro abo bujunanizwa obaine hati noreba takubasa kugira ngo yabyinga habo kuba that is conflict of interest chairperson wa NRM at the same time naenda kwa member of parliament kwene bibona confusing abaronzi nibavuza bashire kiyasingire kihagande cy'ikire cya rukundo okuba chairperson w'ekibina no mwoga muhango munonga abo kuba nono shitama amezemwe na president uri chairman w'ekibina cy'NRM ekyo kumanyisa unononywanisa abantu bona nono kuratara amateka g'ekibina cy'NRM ntushaba abahirwo mwogogwe okubasa kureba ngo batayo basheje bakweta bias twagamba n'abandi bantu ahanshongezi cyakorwa sikwereka wende tutwaza kwibuka twagambira abagisibaitu umwemerere muhame obhagisino bwanyu nangira atubishiwa Alex ko higire nzojo nguko higire ki nabagira tkunde mpigire nzojo ezojo naji kwafura amahembe sigizo kujikarro wisebutaka haro amakuru ngo beitu haro abarukora campaign ezakarebere kubaza kutuntuza abantu abandi Umgandi umnyishinjura bwashima municipality Dickson Colin Kateshumbwa arabwira bebembezi bagenzi bengu befe mununga amagara g'abantu bakorebera kuguma biroho no baraba barjereho Oba minister chikuru n'amagara g'abantu tinirwa umyaketi kateshi ebyamagara nibyo banze kutekaho amani munonga Romano takazirwe arakuza kuba kusarwa okwezo kurukwisi kateshi yamporanije Ebyona bwambere nyomwazi ho bwabire natongoza ukoronda karuru omurushema Central Division omurushema municipality umwana yo munda bamujebera bareba condition yakireki na yaza kuzarwa abo ikibeti iyo kuteka umwana atakakire abana twakorire abaguzi twabakora abajana twabakora banka yanyu tumukwase obundo bushunanisibwa agumize mwazo omu parliament era abanyashema tugumize mutukutunga ebirungi ebyatureti wenu mwarebe ebintu byona okubikozirwe mwarebe ishemere rya Nyakashambya spine y'irroho Gasha kwa Sande William na Mike Atwachiri